twirwanaho ahubwo tugatera tumeze nk'amadubu afandewe ibyo byarabaye icyabaye ni ukutaruhari Bongeye kubasuhuza abakunzi bacu batuza Rutsinda TV, twizera ko mumeze neza mwese aho muherereye mu migabane itandukanye. Tongeye kwegeza amakuru yacu uyu munsi turi ku minsi 20 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Ni wa mwanya mwiza tugeza mu twabateguriye amasaha yacu y'ijoro, tubabwira mu karere uko karaye, uko karere kiriwe, ndetse tukazana amakuru amwe tukasesengurira hamwe, tukareba ibivugwa mu karere biri mu karere. Tukibutse ko byose cyane kuba wakanda subscribe ukazazohora ubona amakuru yacu ku gihe twene tubategurira umunsi ku wundi. Rero ingingo zigenza amakuru tuza kurambura twahitwa ibyatangajwe na FARDC babinyujije mu mvugizi wabo Sylvain Ekenge. Tubaje no gusoreza ku makuru tubabwira ko karere karaye, ko karere kiriwe, ko umusozi miremire murenga atuye abanyamurenge. Hanyuma ko twabateguriye uyu munsi muze kubana natwe murakoze. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC babinyujije mu mvugizi wabo Major General Sylvain Ekenge yasabye abasirikare bafatiwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafatwa n'umutwe wa M23 AFC kutazubaha ibyo uyu mutwe uzabategeka. Tubibutse ko baherutse kwinjizwa mu ngabo bavuye mu myitozo za Rumangabo bashirwa mu zindi ngabo za ARC. Rero umusirikare General Major Sylvain Ekenge yasabye abasirikare bafatiwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafatwa n'umutwe wa ARC Alliance Fleuve Congo FC M23 kutazubaha ibyo umutwe uzabategeka, abo kuzahindukiza imitutu bakarasanga mu bayobozi ba Alliance Fleuve Congo FC M23. Umusirikare Major General Sylvain Ekenge arabitangaje muri iri joro rishira ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2025. Muri ubwo butumwa yageneye abasirikare babo bafatiye ku rugamba yagize ati: ku basirikare bacu bafatiye ku rugamba, abandi bajanwa batabishaka bajanwa n'umwanzi, muracyari abasirikare ba FARDC, nta gereza, nta munyururu, nta buryo na bumwe bwo kuboza ubwonko buzakura indahiro mwarahiye ko muzakorera igihugu cyanyu. Yakomeje abibutsa ko bahawe amasomo yo gukorera igihugu kugeza ku gitambo cya nyuma. Anababwira ko bakiri ku rutonde rw'abasirikare bw'igihugu kandi ko nibyo barasanzwe bagenerwa nk'amafaranga n'umushahara ku bakikomeje kubigenerwa. Abasaba gutaha bagaruka mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, batanagaruka bakaza bahindukiza imitutu imwe mu basirikare ba AFC M23 bakabarasa. Mu by'ukuri mwumve bene kubwo bugome, ayo magambo nashatse ngo tube twabaganiza tureka ko FARDC ari abicanyi, ari abagome. Natwe dufite abasirikare abanyamurenge benshi bari mu gisirikare cya FARDC, ariko nta munsi n'umwe twababwira ngo bazabahindukiza imitutu barasa babo. Ibyo ni ibintu bitabaho mu gisirikare. Impamvu babajanye mu masomo M23 ikaba bafatika bajana mu mafunzo yari igiye kuboza bakabakura nk'ubucafu. Niyo mpamvu yavuze ko nta kintu kimwe cyaboza ubwonko cyakuraho indangagaciro bahawe bakiri muri FARDC. Ariko biriya ni ibintu bitabaho. Iyo umusirikare yagiye mu ikosi bakamushyiramo amafunzo, bakamwigisha amafunzo, bakamwigisha indangagaciro z'igisirikare agiye kujamo, ibyo byo guhindukiza imbonde bakarasaba bari kumwe ku rugamba ntibiba bikirimo. Ubundi iyo bari mu ikosi banakosi aba ari umuntu umwe, bazabahamagara ngo banakosi bakavuga ngo moja, n'uvuga ngo kuri aba bari mu ikosi bose aba ari umuntu umwe, mwanakosi moja, umwe aza akora ikosa banakosi bose bagakubitwa. Niyo mpamvu ujya umusirikare n'undi musirikare aba ari umuntu umwe, ntawe baba batandukanye. Nabura bugome iyi ideology mbi yo gusaba abasirikare bafitwe n'umutwe wa M23 kuza bahindukiza imbunda bakarasa bamwe mu basirikare ba M23 birana ubusevire, ni ukutamenya ibintu, ni ukudasobanukirwa n'ubwica nyine bwamaze kubarenga, bumaze kurenga kino gisirikare cya FARDC. Bamenyereye kwicana, bakamenyerera kwica abacu bari kumwe muri FARDC bakabica, ari abanyamurenge bakorera FARDC bari kumwe mu gisirikare bakabica, bakica bagenzi babo bahanganye ku rugamba. Rero niyo ideology bashaka kwinjiza muri abangaba bafitwe n'iri huriro rya Alliance Fleuve Congo FC M23 kuza bahindukiza imbunda bakarasa bari kumwe ku rugamba. Ariko iconzi nk'umunyamakuru kaico mpagaze nuko bahawe indangagaciro General Makenga Sultan yabigishije uburyo bakwiriye gukundanamo nk'abasirikare bakagira ubumwe, kuko mubishira mu ndirimbo bazarimbaza avuga ko umoja tunayo ubumwe turabufite. Nabi ngibi FARDC ikomeje gushiramo icengeza amatwara ishira muri abasirikare bafitwe n'umutwe wa M23 kuzoza bahindukiza imbunda bakarasa ba M23. Biriya no kudatekereza no kutagira ubwenge. Tubwira umusirikare ngo zarase mugenzi we bari kumwe, yego no ngubwira n'abashobora kuraswa n'uwundi bari kumwe, hageze kugiranaga nabi nabo ngaba M23 bari kumwe nabo bagirira nabi. Ariko ibyo sivyo biriho, ikiriho n'ubumwe tukabohora tugakura ubutegetsi bwa Kinshasa. Ayo macengeza amatwara akomeje gushira mu basirikare babo, imvugo z'amacakubiri ntago bizakunda. Barabo warogejwe bashizwe mu mutima mwiza
M23 yarasukuye kuramwo ubucafu buta hanze. Ico nico nuko bahawe indangagaciro zihagije. Biriya Sylvain Ekenge avuga n'ivyo gupfa kwivugira arahaza, afite amahoro aho ari vyenda, ntazi igihugu cahigwana n'ikindi. Umusirikare yova Rumangabo avuye muri la kosi itoroshe, ikosi ya General Sultan Makenga, ukamubwira ngo aze arase mugenzi wiwe. Karagira ngo ari amezi arenga 6 bari barimwo biga ikosi, biga igisirikare. Karagira ngo ntibabogeje, ntibabasukuye, ari ubundi bucafu bugisigaye mu mitwe yabo. Yego ntibakiri FARDC nkuko bivuga ngo bacira abasirikare ba FARDC bacahembwa imishahara bakomeza abahemba, ariko baba abasirikare ba RC nkuko batojwe na RC yabashizemwo indangagaciro zabo. Indangagaciro za FARDC bazita ku ruhande, bazishira ku ruhande. Ibyo byose avuga no gupfa kwivugira nk'umusevira, nk'umuntu utazi Rumanga, nk'umuntu utazi amafunzo y'umutwe wa AFC/M23 ikoresha iforomo nk'abasirikare. Tutarava kuri FARDC, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko abantu batazaje mu myitozo y'amagare y'amarushanwa izabera mu gihugu cy'u Rwanda. Yateganyije ko kuzahoramwo ibihugu byinshi byo muri Afurika n'amarushanwa y'utugare, ariko bamarahera avuga ko ntabaza baje kubera ko aya marushanwa azabera mu gihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri mu bigaragara nuko guverinoma ya Kinshasa ibitekerezo byabo biri hasi cyane, bafite imyumvire ikiri hasi ya genocide, ideologie ya genocide yo kuvuga ko ikintu cyose kibere mu Rwanda dakwiriye kucitabira, dakwiriye kukijamo. Ubundi ibintu za politike n'ibintu by'imyitozo by'amarushanwa ntaho bihuriye. Nimba u Rwanda rutumvikana na leta ya Kinshasa ni mu buryo bwa politike, kandi ntabwo ari uburyo by'imyitozo yo hasi cyane y'abana bagenda gukinisha amagare cyangwa se amarushanwa y'abanyagihugu bagenda kurushanwa y'amagare. Ibyo byose nibigaragaza integereke za leta ya Kinshasa, nkuko ibyo byose batekereza bavuga ko ikintu cyose cyabera mu Rwanda dakwiriye kucitabira, ariko ibyo byose ni ukutamenya n'ubwenge bukeya, nkuko amarushanwa y'amagare ntaho bihuriye na politike. Ikindi kandi Kongo nitabyitabira bizatuma ibindi bihugu za Afurika bitabyitabira, kandi bizatuma uwo muhango utagenda neza amarushanwa. Ibyo byose ni ukugira ubutegetsi bubi budatekereza abaturage, bwo kwikunda gusa ko kugendera ku nyungu zabo za politike. N'amakuru y'akarere, uyu munsi akarere kiriwe neza mu by'ukuri nta kibazo. Minembwe mu nkengero zaho za Rugezi, ugahuruka Mikenke ndetse na za Rurambo hose ahacunzwe n'amadubu, umutekano ukomeje gukazwa, nubwo hari amakuru twavuye ko ibitero byabivuga ko byazamutse ku bwinshi, bimwe biva za Bubembe harimo abarundi benshi n'abandi bari basanzwe urepfo za Gashasha, harimo za FDLR nyinshi n'ibindi bice byinshi byo muri Plateau birimo Umwanzi, za Gipupu n'ahandi. Bakomeje gupanga umupango wo kugira ngo bazatera ibitero ku Banyamurenge, batera ibitero ku madubu ahereye mu misozi miremire y'Umurenge, za Minembwe ndetse na za Mikenke, cyane cyane bakeneye kariya gace ka Mikenke, ariko ntacu bazageraho. Mu by'ukuri hari amadubu, hari abasore bahagaze bwene, bahagaze ku mirongo y'urugamba, ntaho umwanzi azamera, ntaho umwanzi azaca. Igihe cyose azasanga bamwiteguye, azasanga yiteguwe, azakubitwa kama kawaida, asubizwe iyo yaje aturuka. Mwari kumwe na Pastor Kamenge nk'ibisanzwe. Murakoze, mugira ibihe byiza. Murakoze.